At tuyen, tuy kabarbaro nga programa, abay saray lokado drama nga makaipahay tiraksat, ken liwliwa kabayata rikiting kay paraktar tanabaho, wenno padagina na. Kuyugan da karod, gagayem ko dita taintay dinggen, da ito iya pakasaritaan, kibita tayo ani. Pepita! Taw! Pupoy! Umay kayo nagmerienda! Pepita! Kanya ti linuto mamerienda tayo. Naglinta ak iti saba, ken adaginatan ko amais. Opo, dito na. Paborito na kita merienda, adda tayo dito garden. Pepita, awan let sa balin malaksit kadagiting bagam merienda tayo. Ha? Awan, Pupoy. Allah, anya pa lang di sa pulo mo kahit mamirinda si ka, Pupoy. Tay kumamat magatgatang iti sikat apag merienda ang timbalon ni Pepita. Ay, mala, no di mo kayat dagitoy. Agawid ka pailaan nga raw. Tain ka gumatang iti kayat mo ang meriendaan, Pupoy. Di ka masulit nga gaway, kano nakapudpudaw. Talaga masulitak nga gawin. Matlaga kayo. No kasta raw. Ano samlaan? Ati bisin mo. Supay Di mo kayat tilining taasawakan mais, Pupoy. Baka nilatan ka ni kamuto timangan ka dagitoy. Mas lagwapo ka launa yung nagpili. Sige, iruar mo kitin ti merinda ta mangantan Pepita. Bay mabisinan ni Popoy. Manganditan natin ano kayo na isang root. Sikawat. Dayta. Sige, meriendatan ka mo to. Ay, sana mabali na siya kag merienda. Ay, style mo. Si kamo lang ti umuna agumamat ka na kita. Kundi. Nagimas kayo ito yung mais nasamit Kapaw mo. Kita umlagot ti agindiday ka mo to. Isumutin mo na. Huwag nga ron, nagmatatabasan na timid na. Sige, merinda tamo tayo. Tamangin mo saan na ta pabagyan. Inibat yan kita Agin ko kuna di na kaya. Iso, matimakad adon. Sige, namnamaam at tumulong kami tiring. 1. Dua kam to iti asawang may dita ospital. Okay, bye. Asino man hindi kinasaritam iti cellphone, Loren? Ni tiring at taga kabanghibang apurok, mami. Anya timbaga na, tanakaawag kan ka? Na ospital ka no ti asawa na. Ada ka no bato iti apro na, kat maopera. Apay maopera? Agkid-kid daw iti tulong, mami. Anya? Iti salot nan atireng. Pangwartaan nan samot, kandi pa na kayo ospital ti asawa na. Saan nyo kumamat ng ibagbaga ti kasta, mami? Saan ko man nga agkid daw ti tulong, wada ko manam naman da pangalaan da iti gaston da. Okay. Nakaumay ka, mat? Ibagak to iti asawag, patumulong kami nga uray basit laang, mami. Anya? Apay, pidpidutan nyo, ay ati kwarta iti asawam. Tapno, ipadawat nyo lang kadag iti tattaw agkasapulan. Saan mo na, mami? Nung adamat mabalin mi nga itulong. Iso asan adakas at tulungan tayo dagiti agkasapulan. Jesus! Agpobre ka ito, ano kasta ti aramida nyo agasawa? Saan nga tamat, mami? Ay, madamag kuman gayam. Madamag ilangan na sa pulan nyo akatulong yaw. Kanaawan pa, ikat aday rekomenda kada kayaw. Addan, mami. Tanapanak ijay marapait agency idi kalman. Kat impasagurado da nga adda maitid da akatulong mi. Uray man no adda, no nasa tumo ilaang. Wano din ang tumo ilaang butir aramiden da. Mami, adun apang madayaw tinaawat ti marapait agency. Taamin dagiti tao da, kat awan pa ti nakasarsaritaan da. Iso kumpiyansaak, nasayaat kan nagagat, ti umay akatulong mi, mami. Alakat, nasayaat ang harado kasta. Agam na, danto disgusto yo, iti umay akatulong nyo. Eka, di kay to kumagpangadwa amang ireklamo iti agency, naggapuan na. Nabsugak iti merienda tayo. Day tati kunam, adi mo kurso na dating balon ni Pepita? Apaw, nangarabukubsan, tikinan mo. Kamot ka mo to. Ay, Pupoy.
kunak itay no talaga adi ka nagmerienda. Mabisina kami ni tay. Iso na pilitan na kanak merienda. Nga oray no jak kursunada ti merienda. Sumartingkan! Adu pa'y lasa nga kunak. Tay tatiwaw. San mo nga uyawon, tinalpas mo na anakan, tamangan wag sakit na buksit mo. Mawatam. Saan kayo nga dinis kuter kamo to? Pupaw. Adaman ibagak kada kayo adwa. Ha? Anya ti iba kam pipita. Intong bigat. Mapanak manan agpirma iti baro a kontratak iti Marapait Agency. Nya. Kahit mo sawon? Adda man ang sirkam at trabaho? Ay, adamanan ka mo to. So, panawan kayo manan ka ni Popoy dito ibugiasan. Imbag laki din. Ta nagmerienda tayo pangim mo na. Sakbay ng imbagam day taba nagpipita. Taabay ko mano, imuna ko mga imbaga. Sakbay ti pa nagmerienda tayo, Popoy. No imun-un na ko mga imbagam day ta. Sigurado. Asaan anay imas ni kamuto ti nagmerienda. Anya? O kas makita matitan. O, saan nga agsasao? Kan kasla nakaun-unagan ti pampanunutan na. Tapanawang manan dito ibugiyasan. Nakasursuro ni Mami Parnan. Oh, apay ayamanan Lorraine. Gaputa, inyo bra naman ang tiki na kontrabida na. Anyamanan ayati saan mo akinayat nga aramid ni Mami. Anya kumapay, no saan nga tiki na biyangot na. Ani, maawatam ko malata ni Mami. Kasta na sa tibo makaut. Ang maguray ka, anya ayati na ibaga na asaan mo anagustuhan. Ti panang ibaga na, nga no saan ta nga isardeng ka no tiki naman nagtulong ta kadagiti agkasapulan. Isunto ka no ti panagpubrita. Anya? Imawag kami ni Tiring ta na ospital nila kay na. Agkid daw iti tulong ta maopera ka no. Ket kunak nga mangtod ta. Ngam kinuntramanan ni Mami. Ay, una yan ni Mami. Di na lang maawatan dagiti agkasapulan iti tulong. Nga rod. Ket manungarod ti kayat mong itad ta tulong kadagadyang agasawa. Mangtod tantulatan ati 2,000 pesos. Ta napyala nga danayon da iti gatang ti agas. Sige. Mapantantong rod ipa ni hospital na kay confinan na. Kaanon to nga rod ti papantahan eh. Di ura inton malam ni pigat. Inton sa mga patak nga agapoy di office. Sige. Maya ta, adan to nga tamot tanjay umay akatulong ta apanawan tanto dito'y balay. Kamu to? Anak ko nga agbanbaning rot ka. Kaping agsang-sangit ka. Isang sangit nga bagbagam mo. Sa anak mo nga bambaning root ka nagsang-sangit. Di ka naglibak. Tamakita, anak ka basa dagiti matam. Napuli nga naklaeng. Linidlid ko iso aday ta. Iso nabasa ti matak. Di ka nagpalusot ka mo to. Amok, tiyada yung manan ni Pipit at isang sangitam. Anya? Nagling kan. Payamom? Talaga mat. San aya? Ngagpeso. Di mo nilibak. Tamam mo kan kamuto. Alawan, sige man langan. Iso na iso, ngam sumarting kan. Kan sa anak ka nagsangsangit. Dahito tagbalin asilod mo, Pipita. Wow! Nagdakal kan. Nakaururnos dito'y mang. Magustuhan ka di matlaan, Pipita? Ay, oo lang. Anong, kababain sabay. Dito'y ti pagyanak. Uray jilatan kwarto nga abay ti bodega ti pagyanak, ma'am. Ay, saan, Pipita? Dito tin sagana mi kini Sir mo aperna na pagyanan. Anya? Ani? Oh, asino ti siya ngayon dito yo? Saan asa nga iliti na sang petam lakay? Ta iso ti katulong ta. Pipita, ni Fernan, ti asawa. Ay, maragsa ka na ka makaamam mo kada kayo, sir. Si kagayan ti bagbaga ti asawa nga umay katulong mi. Amo matla amin na trabaho ti unag ti balay, Pipita? Ay, sir. All around. Adon ti padas ko, panagtagibalay. Nasaya at no kasta. At sabi ko ma, maananusan na kami, ha? Sir. Makaano sak. Nulakit di ata. Ano sandak mait, sir.
Awat pati umaya sa nga ibig. Wala, adangatan nalipatan lagi ti amaw kat nagsublida. Anong? Walangan mo, nagtuktok na bailaan. No, isuda na kita. Mabitlaan! Umayan! Sino ka? Ay, madam, siyak ti rumbang nagsaludsod iti kasta. Tada kayo ti imay. Sino kayo kaday? Siyak ni Maring, ti ina ni Fernan. Anya? Da kayo ti ina ni Sar? Ay, sige, sumra kayo, ma'am. Madam Dama, kayat ko ang maamuan no, sino ka? Ay, siyak ni Pipita, madam. Tinaga po iti Marapait Agency akatulong da sir kan madam. Anya? Si katulong ta. Owan, madam. Ay, adan sama sakit mo, taapay nagkutong ka. Ay, awan, madam. Nasalun ata. Awan sakit ko. Apay nga rod nagkutong ka ngay. Kasla dasarot mo. Ay, awan, madam. Kan, sanak mo't nga aguy-uyak. Awan sarot ko, akas iti kunayaw. Gagangay lang akas titi pamagay. Ang makabagkat ka mo ilang itinadagsan. Owan, madam. Napigsaak. Makabagkatak itinadagsay. Nasaya at nga rod kasta. Sige, madam. Sumur kayo. Inak mangisagana iti meriendayo. Ay sanad. Ag merienda tulad tanay balay. Imbayak lang tadakayat ko nga ibaga kadagiti amom. Ay, awanda, madam. Ada na pananda. So dino? Injak amaw. Di damot nga imbaga. Kan mabainak mo't nga agsaludsod itay sa dino ti papananda. Sige, baliwak tulatan ti umay. Sana kun asumrat, Pipita. Sige. Da kayo nga ro ti makaamaw, madam. Ibagak tulat nga rodan kadagiti amaw nga imay kayaw. Nagimas ti arak no kasto ya. Mailaak iti kawan ni Pipita, iti bugyasan. Salbag kiti. Isumat la ang adikan na uray jay karding kamuto. Adda kamat gaan dito tiyang di damanang bit naging inumitara ka. Pangikat nga ro diti banog. Iso ngay mayak nagitagay. Imbag man, tamaimas mo ti uminom ng agmay-may sa. Ikamat na nagayaban ti kadwam. Ay ayabak dang kwan ni Nestor ni Elpin. Di damot kahit umay, di siyak latan. Ne. Itaman pa nga inis dabdat yarap. Apay ta di da kahit tinyawis mo kadakwada. Naginumda ka naman ni di rabi. Isong inisnabda ti awis ko. Kamu to. No siyak, jak isnabin ti awis mo. No ibagam nga, agtagay ta. Malas mo. Nakita mo, tawanan, ni Guskon. Gumatang ka no kahit mo. Ewan kaya, maumila ako ni Biton. Agpagatang ta kada Jackie wenno kada Elsie. No kayat mo. Sakti gumatang. Nya? Ay sarang. Nagastar unay ta karabukob mo no sikat kadwak nga ginom. Anya? Punuwit. Uray inuman tidwa. Ti isa nga botilya. Di kanto pa ila mabartek. Suabay amon. Ulita, kaslaim budo nga min ta karabukob mo. Ay salpag. Gapoy ti kinaman nagtulong ti anak ko. Umadado mo ti sugsog asar kan ni Fernante politika. Ay sana mapaling. Kasaritak tuman ti anak ko. Tabaka no pasugsugan asar kan na ti politika. Suti awat. Hello, anak. Mami, kung natin katulong mi, nga imay kayo ita dito balay. Anya ko mati umayo ibaga. Kaya't ko pagsaritaan ta kuma, ti maipanggap itigat-gatangan da alote. Nga da iti asidag ti merkado publiko, iho. Ne, kaya tsuka din nga ilako da dyan lote yo, mami? Napatag kanyak da dyan alote. Tatawid da iti dadim kadag iti dadakkel na. Amangan no adan tumanan umay dito'y balay kadag iti aganteres una iti da dyan alote. Nasaysaya at nga ilako yung da dyan alote, mami. Tama-enjoy yo pa iti paglakwan nyo.
Wan ngam ipatawid kunto kumakan kaday jay, anak ko. Mami, nalawan di sularmi. Kanada pa yan ginatang mi atalon kan Lorraine. Iso nga ila ko yulatan kadagiti aginteres unang iti day adaga. Saan? Diyak kayat amapukaw kanyak day jay alote, iho. Saan nakakas kada kayo nga agasawa? Gano adakid dawan kada kayo dagiti tao kat ititiyo. Ni Mami, mat. Alambay anta na pagsaritaan day jay alote. Nasugsugan naktumot lang ang amangila ko. Hindi kiti pagsaritaan ta. No interesado ka iti panangidurdurondakan ka dagiti tao asar kam ti politika. Ay, jak payam mo no, ti isungbat ko kada kayo. May papaniti na itabanag, Mami. Iho, di ka ko mapadurdurog ka dagiti tao. Ay, agpobre kayo no sar kam ti politika. Nga ta? Wan, masiguradok day ta anak. Tasadino kumangay ti pangalami ti pagbayad mo kadagiti mangibutos kan ka. No di mo ilako dagiti na ipundaryo asan ni kwayo nga agasawa. Anya? Abos ta kon kontrakti kayo naman nagtulong nyo. Ta isupay ko maamaksay ti kinabaknang nyo kadagiti tultulong nyo akwartayo kadagiti agkasapulan. Ay, saan mo matadangdanggan? Mami, saan atakas ti tumulong iti pada a tao? Mayat na mo dati agsupapa. Ang pera de los buenos. Ado dagiti tao aditan ammo tinaitultulong mo. No si kantong matanti agkasapulan. Unay kayon, Mami. Kanayon kayo matlan na kontrabida kadagiti plano ming agasawa. Ibagbagak lang di pagimbagan yung agasawa, anak ko. Isungay sardang yun ti kinaman nagtulong yung kadagiti agkasapulan. Di mo padpadasan asar kan ti politika, Fernan. Oops, sakto nga ituloy tayo, dito istorya ti bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutam laing and beat, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Pupoy, nangag mo ka di kinangag ko adamag iti radyo iti kalman. Anya damag tinangnig mo kamo to. Ti kinalay nga tumulong dagiti amo ni Pipita Wawan, nangnig kumat kamo to. Nakasarak mo't lang iti nasayat nga amo ti kayem ta. Wan. Saan nga ta? Apang marang laang ti kinasayat dagiti amo ni Pipita. Taad na kayat ta agun-udan kamo to. Saan mo ta politiko ti amo na? Isa pa nagkunak. Awan mo ti gun-gun-udan na, no di lang biyag ngagnanayon. Anya? Adula aming ibagbagam mo. Kaya't mo asawa, naman nagtulong ka, kaya't magunod mo tibiyag nagnanayon, kasta. No nasayaat ken managtulong ka, amom ti agbutang iti Diyos, kasta lang. Nananani, kakaano ba nga amom dagiti asawa ka mo to? Ha? Pupoy? Kalbag ka! Sanak mo nakatawaan ka, mga ano. Kaputa, jak magawidan ti panagkatawak, gapo ka dagiti nangigkuking ka. Tapay, awan ti karbe nga, kamang gunod iti biyag ngagnanayon. Awan ka mo to. Anya ti kunam? Nene, pingagpungtot ka. Daytat pagkunak ka mo to. Adi mo magunod ti bagbagam abiyag ngagnanayon. Tama nagpungtot ka. Pipita! Pipita! Umay ka man, biit! Uy, ma'am, umayag! Ma'am? Kumita ka kadagiti magusto makawas. Tadanayan dagiti arwatan. Wow! Nay, nagadudag ito yan, ma'am. Nagsayaat kayo? Nabayag ako ngagkat katulong. Kat may sa kayo kadagiti amo natumpunga ka. Kastoy ti kinasayaat na, ma'am. Di mo patangarin dagiti napayag ko, Pipita. O sige. Agpili ka kit din, di kaya't mo akawas ka dagito yung saan ko nga usaran nga arwatan. Uray kat napipintas da pay laang. Ay, una, ma'am. Napintas na iti yan. Iti magustuhan, ma'am. Ada terno na dahi ta, Pipita. Dito na eh. Uwan nga paiso. Woo! Agyaman ak, ma'am. Awan gayan, Pipita. Di mo ada dagiti gagayang mo ilibogyasan akong kunang? Awan, ma'am. Adua.
Dapay lalaki, dakamutukan pupoy. Nga isot, mga asikasaw, iti garden ko. Natatayag kan nalulukbag da ka di? Saan unay, ma'am? Kaskin ni Sir Ate, bagida, kan katayag da. No kasta kat intanto kitaan ti aparador ti asawa. Kat kumita kanto'y giant ti usaranda. Ha? Alam, ma'am, nakababain samay, no, pati ti arwatan ni Sir kat iramraman tayo apagpiliyak. Saan ka nagbabain, Pipita? Tadagiti ipakitak to kan kaapagpilyam kat saanin nga usarin ti asawa. Napipintas na pailaang, tapuro urig amin dagijay. Ay, sige ma'am. Masaya nga anak ngamin amang puor kadagiti saan min nga usarin nga arwatan. Ta napipintas na pailaang. Nasaysaya at pa'y ngayo, kayo na ma'am, ngam ti puuran nyo. Uwan no saan? Itulong yo, no day tay adda kalamidad. Kaya man niya. Apay adimi na panunot ti asawak ti na ibagang Pipita. Ado manen ti matulungan nyo no kasta ti aramidin nyo, ma'am. No, adda sumangbay adidigra, adda dagitay awan kawis da, idunit yun kasta. Uwan Pipita, kat agyaman ak iti day nga idea. Wow! Nagpintas to'y bestida a pinili ka dagiti arwatan ni ma'am ah. Wow! Bagay kanya! Ino kasta? Kastoy ti pamagin ni ma'am, idi san pa'y alimbukmay. Isumot laay nga sahanan nga umanay kan kuana dagitaw. Ani, umaikan. Inta ni ti papananta. Nagbayag ka lagi din. Ay! Ha? Pipita. Sika? Uwan sir! Siyak ni Pipita katulong yaw. Abay, nakapsutan ti matayaw, tadi yung malasin ti asawa yan. Ala, sir. Agti amo kitay kat sika ni Lorraine. Adda ngamin katikas ta abado na. Inirigalo idi ni mami kan kuana. Ay, anya? No kasta, sir. Inregalo idi ni mami yo iti asawa yo dayto yakawas? Oh, apay. Dayta aya tay kawas ti asawa, Pipita. Ay, hun, sir. Impadawat kanyak ni ma'am. Ta saan nakanumutin nga umanay daytoy? Isumot lang nga napagkamalian ka itay asikan ni Lorraine. Taday tamot gayam tay kawas na. Pasensya kayon, asar. No, insuot kumutin dayto yung padawat kanyak ti asawa yo. Okay lang, Pipita. La? Tadi mo't umanay kan kuanan dayta ko na ana. Talimok magmatan. Oy, Fernan. Apa di ka matagtagari? Kan, saya atam man tag maneho. Pasaray maidok mo, magtabigla mo, tagpreno no tagtuwa. Hani, ada lang amin pampanunutak. Tapay. Narigat no madisgrasya tahani. Isardeng mo tulugan, tasublatang kang agmaneho. Ay, saanan? Syaklatan. Apay ngamin ako nam akas lamayaw awan ti panunot mo. Gaputa dandanik na arakop ita ni Pipita. Anya? Ay, salbag ka. Agkursunada ka kadi, iti daydi katulong? Saan? Apay nga ako nam adandanim na arakop ni Pipita. Gaputa ti amok, sikatay nakatalikod ita iti sarming. Tadya kawas ni Pipita. Kitay di mo't bestida nga inirigalo kon ka ni Mami. Gaputa inpadawat kon kenkwa na dayjay. Ta saan matan nga umanay? Limugmugak matan. Isungarot ti kunana. Kadagpada kay pa iti katidog ti buok. Agpada kay pa'y anagpariband. Iso ajak na ilasin at agos ita ni Pipita. Gakayak ama ulit tumanin ti panag-mistake mo ane. Iso nga ibagam lang nung kasapula mo tan tiyokos. Tainta iti amok nga optometres. Ay saan hani? Napigsapay mat lang ti panagkita. Sa anak ti ngarap. Iso nga awan pagdanagam. Saan to na maulit ti napasamak ang napagkamalyak ni Pipita. Ay, Pipita. Api nagbado mo tanta kawas ti madugang ka. Day din regalo kan ko na. Ay, oon, madam. Iso nga paisaw. Ngam, impadawatan kanyak dayto ti manugang yaw. Ta saan nakanumutan nga umanay. Tanay, limukbag mutan. Naging natinanggatang ko iti dayta.
Uray kasanot kangina na, madam. Sanutan ang maisuot ti manugang yaw. No nailat ko man kan kuana, kat itsubli na ko bakadyak Tasyak kumamot lang ti mangipadawat iti tao kayat ko apang tidan. Anya? Baluksaw kiti panangipadawat na kan katimanugang ko iti dayta akawas. No nagngina tinanggatan ko iti dayta. Una yan. Maragsakan kayo kumaa, madam. Tasyak tinangipadawatan ti manugang yaw iti dayto in regalo yu idikan ko ana. Ay ingkag sukat, talagmot lang dayta. Anya? Alaan niyo mo't lang kanyak dayta kawas? Wag, gapo tasyak tinanggatang iti dayta. Itad mo kanyak dayta. Isublim kanyak dayta akawas. Wala nga impadawatan kanyak ti manugang yaw, madam. Uray pay! Ala, ika kayo din nagsukat pipita. Uray siyak ton ti mangilabay iti panangisuot mau. Basta isublim kanyak dayta akawas. Period. Apay nga taasan na sumungbat ni Pipita. Busy nga ta? Amo to. Ay. Sino ti wawagam? Ni Pipita. Tay pa nga awaga kang di naman sungbatan ti cellphone na. Ang mga nubisi. Wenyo saan? Naediso na ti cellphone na. Isuwasan na masungbatan ti awag mo. Nabali na kasta. Ni? Ha? Ni. Ni Pipita tayo umawag po, boy. Sungbatan nga ruda na dago siya. Una, uri di mo iba ka. Talaga sungbatak. Hello, Pipita. Hello, kamutaw. Kumusta? Kastoy, naglaat ti ugali ti ina ti amo ka lalaki. Tapay anak ko nam ti kasta. Kaputap, pinilit na nga inala kanyak ti kawas nga impadawat kanyak ti manugang na nga amo. Anya? Ay sus, nagdakis ba't ngagpay sa ti ugali na no kasta? Nga raw, isukan mo nga min tinanggatang iti day ti akawas. Oray pay. Sanlata na saya ati aramid na. Amon kamutaw. Adumot kit di ati kawas ko. Siyempre, nasakit latamot ati nakum ko iti naramid kanyak di nanamareng. Iso ka di ngay mawag ka? Tapno ipiksam ti sakit tinakim mo? Ay, saan mo't kit day? Saan atay dyan ti gagara kay bagakit ka? No di ka ti package nga impatulod ko para kada kayo, gani pupoy. Anya? Adim patulod mo kada kami? Wow! Opo! Ay, kaslamo ladda ka ni di abroad. Tadapain pa-package mo. Main ka mo to. Sapay la kumaata magustuhan yun to kandi pupoy ti karga ti kartong yung patulod ko. Anya ka diting karga mi ti package mo aya? Secret. Tapno, ma-excite kayo mo't amang uray iti imbaga ang package para kada kayo. Sige, saan ka nga roon na pilitin na mga ibaga? Ngam amok ang magustuhan minto. Ay, agyabang kami Pipita. Loren, honey. Saan sa amat ako rasunada ni Pipita dyan padawat mo ken kuana kawas? Pag kunaamat, Gaputa ita sumangpat ta. Saan matan maiso ti balo na? anya? Ay, saan ko napansin In ka man damagan no di na kursunada. Adda ita iti kusina. Agpadawat ka lang arudan. Ti panagalalusam. Uwan, agpaiso nagalusak dahil nga inted ko kinkwana. Saan ko unay us-usar? Baro kan napintas pailaang. Sa nangina ti pananggatang ni mamim. Oray pay. Amo maya no di na kursunada ti sigundamano. In kakit din tanunan. Tano di na kursunada, di igatanga mi ti baro. Uwan, inakdamagan no apay asaanin nga iso ti suot na iti isasangpot na hani. Anya? Inala ni mami tinpadawat ko kang kaakawas, Pipita. Un, madam. Iso ka naman tinaggapuan di kawas nga intedyo kanya. Wan, regalo na kanyak dayjay idi akawas. Ngam saan arumbang ti inaramid na. Ay, bayan yun, madam. Adumot tibado ka napipintas dita. Ablablabosan ni mami. Napunwaan akon kankwana. Anya? Idi pa'y kontrabida lata ni mami iti biyag mi agasawa, Pipita. Iso anapunwaan akon. Pabot ako akon tigubat. Tinagbatan mi aduang agkatugangan. Alak, ay sana ma'am. Di yu apaan ti katugangan nyo. Agtipul kayo kuma.
Nagapula ang itim padawat yung kanyak akawas. Kasakit din. Saan lang aday ti pagsaksakitan tinakon ko iti katugangak pipita. Idi pa yung agtap-tapalak. Ngam itakat na punuan akon. Isong inak ije balay da. Wow! Puno ka dito bagbagam ka mo to. Kadang patulod ni Pipita a package a para ka data ha? Un nga rod. Iso nya nga mapanta. Anya ka no, dagiti yung patulod na. Siyempre saan lang yung baga. Tapno, ma-excited tamot mangur-ura iti pakiti. Baring ka na magustuhan ta, ragating kargana. Magustuhan na puro makmakan ka mo to. Ha? Barang no, addo ti chocolate. Kin barang adapay imported adilata. Ha? Kape, asukar, sabon, kan tadumapay. Mabali na kas, ti kargana. Di mo naman nga imported, dagiti patulod na. Tasan mo't anag-abroad ni Pipita, mawata, ha? Apay Pipita. Kanya ka dito madamag, takas taon na ti apuran mo imay kanyak. Wasar, ni Mang, napan ije balay na madam. Kunana, pabutakan na kano ti basit agumat iti nagbautan da nga katugangan. Ay sos, ay sana mabalin. Mapanak ag referee. Sa mga nagpinasakit dado Wala rod, sir. Ay na, madanagan ako. Ay susapaw! Ay badadal! Tarik ka piti pa ng bagbag mo! Para sa inyo may mangilukat, mami! Gamlo rin ang manugang ko dayta. Anya nga tati ibaga na akas lang na uraban nga agtuk-tuk-tuk. Awan! Awan! Awanan kayo itibayan, mami? Ape akas tabat ang tibagbagam kanyak. Magkapungpungtot ka mula una yan. Talaga ang makapungpungtutak ka na kayo! Ay salot ka manugang. Anya kumatibasol ka kan kaber. Takal, mami! Gumay gayab-gab ti pungtot ko itaka na kayo! Anya? Ay sos, di ka lagbay na namang ibaga kanyak iti kasta. Idinto ta katugangan na. Ay, saan ka nasaya at amanugang, salbag ka. Awan na saya at amanugang itiman nakibiyang akatugangan! Anya? Ay salot ka, Lorraine. Tanalipatam ka din na kanayon mumat nga ibagbaga. Ngawan man nakibiyang akatugangan. No nasayat ka manugang, mawatam! Nalaad kindi ati ugali yaw! Pagkunamay! Kaputa! Nakibiyangan niyo pa ilaan! Inalpas yung ang regalo kanya! Aha! Jay ka din na nakakawas kin ni Pipita Tirason. Iso nga imay nakita dilarop dito balay, Wen, mami! Tapinilit yung kanulat tanga inalakin kwa na daya akawas. Itilaksid nga inpadawat kon kan kwa na. Wen, nagpaisuday ka! Tasa narumbang nga impadawat mo iti katulong yung daya kawas. Tasa mo tinanggatang iti dayjay. Agpapanpay ada kayo tinanggatang. Inregalo yung matkanyak idi. No saan mo kumanakayat? Ay ka! Intad mo kumakanyak, Amok garod akayat yung pay daya akawas. Ay so, no nagpintasan akawas. Kad nangina ti pananggatang ko iti dayjay. Isa masaya nga nakidi nakita ka sa bali mo tanti nagisuot. Gaputa, saan nga umanay kanyak? Isungin padawat kon, mami. Tapno mausar mat ti sa bali. Doan niya tintad ko kan ka. Rumbang lang asalimot matam. Tapno sa anak mo tamaluksawan ang tadkan ka. Unay kalaki di na yan. Mami! Lorraine! Ni Parna. Ay, may nak din ano. Pumanaw ka, Lorraine. Tama nga no dyan makapagtagpil ka malipatak pa manugang ka. Panaw! Umay kan, honey, agawitan. Saan mo natutupan ni mami? Umay kan. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito Istorya TV tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button. No di ka pa nakapag-subscribe, tapnog tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Umay kan po, boy. Mapanta ni Jigarding. Sikapay lang ti mapanmang taripato kadagiti mula tayo kamoto. Magkatsika. Apay, madmad iti bagbagay. Adangard ururayat. Nga sino? Di ko na mapackage ni Pipita Anya? Iso ti urayang. Ay napupoy mabalin na mabayag day jay santo sumangpet. Iso kumay kakiting. Mapanta ni Jigarding. Di ka di makaawat iti sa okamoto. Sikalatan ti mapan. Basta urayak di package na yung patulod ni Pipita. Na yan. Sikatin narigat na makawaawat. Kunak lang aroden, amabayag pa'y asumangput dayjay. Pagkunamat, idin to ta saan mat nga abroad ti pagapon na. Iso nga urayak.
Ingkalata na di garden no sikat magagat ka mo to. Ay, pupoy aya, oray sumangpet. San mo met anagan day jay, at dan tumut la pirmaak, mawatam. Ado kumapay ti ibagak kini Mami Fernan. No di pinilit ang nagawit. Narigat no matidog ti saritaan nyo adwa, honey. Iso ka na sa isa yata nagawid tan. Uwan ang napunwan ako kini Mami. Ay kat pasensya ka latan, ah? Kasta ti bumaket. Da kaya't tinaramid na kini Pipita. Maluksawak. Sobra pa yun ti kinabiangot na. Bayam, sakto latan ti makisarita kin ni Mami. Ibagam to ang nasakit unay tinakam ko kenkwana. Kun ibagam tupay, asaanin nga umay bumibiyang dito'y balay. Malawin, ibagak to amin dagiti imbagam. Nasaysaya at ada kami nga agi na ti agsubang. Ngem ti sikat ti makiapaken ko ana. Ma'am, madandanagan na kiti inaramid yaw. Di panang si diriyaw iti katugangan yaw. Taan niya kumatipagdanagam, Pipita. Ma'am, siyak namin ti puong ken gapaw ti nagsubangan niyo adwa. Rumbang laang ti panang sidir ko iti katuganga. Ta sobra unang yun ti kinabihangot na. Wen amangan do siyak ita ti kagura da. Gapo iti panangapayo ken kuana, ma'am. Anya? Tay kunakon. Siyak ngamin ti makagapaw. No apay asinalangad diyaw ti katugangan niyo. Saan ka mabutang, Pipita? No umay nakaapaan ni Mami, ibagam kada kami kini Fernan. Tada kami timang sango ken kuana. Wen ang manmano kayo mga dadito'y balay ken sar. Nang rona ano weekdays. Gapo kadagiti trabaho yaw. Saan arumbang akabutang mo ni Mami, Pipita? Sungbatang na ta. No adda di mo maguspan asa una. Ay, narigat mo't ati kasta, ma'am. Ay, tila babawik anang paspasensya ken kuana iti naunday a panawan. Takas la isulatan ti kalaengan, Pipita. Ami, pasensyaan niyo ka man ti asawak. Noy may na kayo inapaitay. Ay, saan ko ang mapakawan di asawang Fernan? Maluksawa kiti panagsasauna kanya kita'y bigat. Total, manugang yun, Tay tangarod, tijak mawatan, Fernan. Tembes ko mga kabain nak takatugangan nak. Angam saan? Takas laki din kumilaw itay bigat. Basol yun, no ape anapunuan ti asawak, Mami. Anya? Ay, salot ka, Fernan. Di mo ayunan di asawam, tamangan no uray si kakit kagura ka. Ngamin, saan na nasaya at apakibyangan nyo pala ang tikawus nga inregalo yukin kwa na? Siya, tinangtad kan ko anay tiday dya kawas. Iti saan nan kumanakayat, ay kating subli na kumamutan kanya ka. Mabain amang isubli kada kayo, Mami. Tayo regalo yung arod kan kwa na ididay dya kawas. Ay basta, maditi naramid na pa nang ipadawat iti day dya ang regalo kan kwa na. Rumbang gumasalimat-matan na, tasagot ko kat ngarod kan kwa na. Mami, di kayo makaawat. Saanin nga umanay kin ni Lorenda dya kawas. Isu nga impadawat nan kin Pipita. Iti kasta, saan na masayang? May sama da dya Pipita katulong yaw. Kagurak unay, kaisot po ang tinangapaan kanyak ti asawam. Agraramad ti salbag. Oh, apay matakas ti sa oyo kin ni Pipita. Gapot pa nang sipayot na adagos iti na ipadawat kan kuha na kawas. Nga iso ita ti puon ti ririmi iti asawam. Mami, mabain kanumot idi ni Pipita ang mangawat ko maitiday di akawas. Angam impapili ti asawa. Ay, di mo ni sakit na iya katulong yaw. Agsagana ti loka. Agkita kam lang, makita na. Anya ti aramidan nyo kin Pipita? Yakat kay bagakan ka. Hanggang, adaramida ka sana malipatan na iya Pipita. No, agsango kami manayin. Kalimutan mo ako si Surak, si Kadak di Tikartin. Salot kaya po po. Ay, jaklag tangaminan napilit ni May. Nih, ini Pipita mo dito eh. Ay, saan kayo mga iso? Ako rin ka. Nimit kayong Pupoy. Hello, Pupoy. Hello, Kamuto. Good news. Adan ti pagis ni Pipita ka na ta. Kanya? Ay, nagsayatin no kasta. Nagtumat nga minking ka nga ita, ti sasangpat na.
Di naktumat ngamin papat yan. Di mo pa ilukluktan, uray nak. Ano kata ako na? Nakita ko na kiting karton ni Pepita. Panya? Kit mo saan nakanagan king ka? Salbag ka! Oh, Pipita. Papanam. Sir, inakpadigwan ni Mami yaw iti rinutok asopas. Anya? Ay, saan Pipita? Saan ka mapan ni Balayda? Anya? Ay, di yu kayat nga inak-ikan iti meriendaan na ni Mami yaw, sir? Kayat ko, angam saan pa ilaan na ita? Palami isang pay. Ala, saan tun anaimas? Aday daw ino nalami isan. May mayat itata kapudpudutan na pailaan, sir. Ti kayat ko asawan, apalami isang pailaan, kat ti ulo ni Mami. Ay, apay, sir. Napudot ka di pailaan ti ulo na iti asawa yaw? Saan la ti asawa ti pagpupudutan na? Karaman ka dita. Anya? Kaguro na ka pa eh. Takuna na, sika ka no ti puon ti ririda ti asawa. Ay, saus. Kunak tupay ka nga iraman nak akagura, sir. Buwan Pipita, iso adi ka pala mapanidya balayda, ha? Nang runa kat kunana, nga adda aramidan na adi mo malipatan no agsango kayo. Sa nino ti ayan ti chocolate, kada dilata. Apay, pasi ka lupot ti makitak dito karton. Awan pulos makan ngayong karga ni Pepita, iti karton na kamo ito. Panya? Uy, di nakluko na. Sana ka mamatay. Alangan mo't nga wan karga ti package na amakmakan. Imposible mo't adilangan ng ikarton iti noodles, chocolate, kape, asukar, sabon, kanda dumapaya ka sa pulan ti bagay. Dalbag, di nakman pagatapan kamo ito. Alangan nga limang ko dakita ngayong bagam. No talaga nga adda, di adda ko man dita unig ti karton na. Gungkuna ma, apay ngamin alinukatam, nga wanak, irar mo kitin. Tama nga nagpungtutak, di mo maatipat, ipanagkasok ti abot ti agong kinapaya ko. Uray pa'y gumay gayab-gab, ti abot ti agong mo, kadalapayag mo kamuto. Awan iluwal ko, tawan matin lamang ko. Salbag ka, kayat mo ta. Ay na, di pa'y katsikalatan ti mangan iti chocolate, no di mo irwar. Apay nga nga ipapilit mo nga dan limang ko, itin tutawan mo. Ay sana ka mamatay, basol mo, kunak manan. Apay ngamin anagin nanakam ka, anang lukat, kasan mo at anagaan. Oh, isumat nga inuray mo kumati sa sangpad ko. Ay na, siguro inururay mo asubangpad. Tapno may limang mo amin na makbakan. Tawan ka duam anang lukat. Salbag kay diya, kung nakadinak pagatapan, kayat mo ta. Sige. Padasim nga di suday tagamgamutan makita, no di ka basnutan, iti sinturon anaala, kiti karton, nale, sige. Nga nga ipapilit mo nga dan limang ko, itin tutawan mo ta. Inuray nak ko mga mina ng lukat to package. Di ka naging nanakam ta sa nung tanagan ko nakmanan. Salbag ka. Oh. Malugsawak unay, ti panagatatag mo kanyak nga dan limang ko, kalga ti package ni Pepita. Titaka mo lagon. Sikapay kita ganas na nga. Hoy, papanamon! Iyak badak. Hindi barte ka lang. Salbag ka ginde, di oray maldugmam ka. Basol mo ha. Awan ngamin mudom. Lukatam tisan mo a package. Oh. Ang na. Agpay sungat ang awan in lemeng na karga ti package makmakan. Tinasayat awagak man ni Pipita. Taysot pagdamagak no anya talaga ti daduma karga ti package na. Malaksid ka na kiti nagado alupluko. Ay nyati ko ng perna. Adda aramidan ni Mami kinipipitan og kita da. Basta mati ko na. Iso alin napdak ang mapanpelangi di balay da Mami. Isumat lang ang subli na di ipan na ko maamerienda ni Mami. Buwan hani, masabo la pala miisan tayo pala ang ti ulo ni Mami. Ay, no napudot ti ulo ni Mami kada kami kinipipita. Ay, uray siya. Agburburok ti darak kin kwa na. Ay kat di mo nagdagan tabarang agkapya kay tumatlaan. Aging gaasaan abaliwan ni Mami ti madi nga ugali na. Ay, narigat kami siguro ngagkapya. Anya? Nabiangot unay ti inam. Ay kat di mo ibagbaga ti kasta. Ang mga nukunanan tumanan asaan ka anasaya at amanugang. Tay ko na kun lakay. Awan tinasaya at amanugang numan nakibiyang ti katugangan. Kat kunamat ni Mami, nga awan man nakibiyang akatugangan, no, nasaya at kaamanugang. Iso nga agpada kayo nga addaan iti bidot kin ni Mami.
Ni kamuto tayo mo awag. Hello, kamuto. Hey, nakawag ka man. Napasangkot min din patulod mo package, Pipita. Ay! Nasaya at ano kasta, kamuto. Okay. Ay, anusan nyo kan ni Pupoy Taday talaang mati na ipatulog ko kada kayaw. Wan, natagyaman kami unay. Umday talang nagilamang ni Pupoy. Huh? Maluksawa king kwanita. Anya? Iso kami tinang lukat iti karton nga wana. Tinak inuray tadak pay lang iti kartin. Kaputawana? Ay sus, nagilamang. Apay! Anya dagiti amom ngayon lumeng na. Dagiti makmakan kasi ti chocolate, dilata, noodles, kape, asukar, kanda dumapay ka sa pulan ni ti bagi. Kasi ti sabon, shampoo, lotion, kanda dumapay. Kamuto. Dagiti langan si Gundamano alup-lupot tinakita kiti karton ng patulod mo. Anya? Ay, kamuto. Awan inilumang ni Pupoy. Anya? Kaputa amin dagiti imbagam nga inilumang ni Pupoy. Katawan kas jay nga inkargak iti karton. Anya? Nukasta, dagiti lang si Gundamano abado kada pantalon di talaga karga ti karton? Wain kamuto. Kat amin dagi jay, nagalusan ti amok a lalaki. Isutin karton ko. Kat iso day tay, patulod ko kada kayaw. Ay, na yan. Apay kamuto? Saan nyo kadiya kayat? Pasig amin nga urig dagi jay akawaskal. Ay, aman kahit mi. Ang tiyadat na, kat nakatapak ni Pupoy ang nagilumang. Ala, kamuto. Agkid daw ka niti dispensar ken ko ana. Tapno saan nga sakit tinakam na ken ka. Awan di balay ng maminsan, basol na mudla nga. Apay alinukatan ng awanak. Di siya kimaran. Ala, sa dino ngay nga rin tinapananman. Amok pa yan. Amok ka na sakit na tinakam na kanya. Siguro, napaanan nagpartal. Anya? Ay, kamuto, ingkasapulan! Hello? Nakaawag ka ba, Lorraine? Kaputada na ibaga kanyag ti anak yo, mami. Kat saan kumanan ang mapalabas na jay? Iso nga imawag ang adagos. Hanya ti kayat mo asawan. Adda ka di pa ka inaiga, kitimbaga ka ni ka ti asawam. Adda, mami. Ako na naakaslay pangpang tayo ti katulong mi ani Pipita. Kanya kay pagpagtakon ko na ba't? Unayo ka no iti asawa. Ano agsango kayo manen kini Pipita a katulong mi. Adda ka no aramidan yung kinkwana adinan tukulos malipatan. Kuha. Ay, di yung pagpadasan alang ran, mami. Wino, ungtan man na kumati katulong mi. Taawan karbangan nyo. Da kami, ti employer na. Iso nga awan pakibyangan nyo, kankwana. No na isaok manday jay, kat gapoy tinalaos arurod ko kini Pipita. Taysot makagapoy ti saan ta pag kinaawatan. Awan dakas nga aramidan ni Pipita, mami. Anya nga awan? Idito ta sa bungera. Alangan na ilimad nga, ti pilit apanangalayo kankwana iti impadawat ko, idi abado na. Ay basta! Kagurgurak na dya Pipita. Isong kita kami tulang. Makita na! Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito Istorya at Bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutam laing and beat, dito subscribe button. No di ka pa nakapag-subscribe, tapno tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Ibarta ka kisalota ka mo to. Tauray agkabil kami inton sumamputak kini pala. Pupoy? Di ka buto. Iso na ito nagsao. Nabartik kan sa matan. Awan bibiyang mo nga uray no nabartak ka mo to. Naggalaskit din di pa nagsungsungbat mo. Gapo! Tiyaramin mo. Pagkatapan nakidin. Tulbag ka. Sorry, Pupoy. Andati ko na. Ulit man.
Tani, saan ko naawatan? Ta English mo tayo dyan. Pasensyakan, kunak man langay. Anya? Saan? Di ka pulos mapakawan. Iti panangat atap mo ka na ka. Nga adta indamang ko. Akaragati pakis ni Pipita. Ngayon patulod na kadata. Sorry po, boy. Napanagnagak. Nasaan ka nagilambang? Ha? Agpaiso ka mo to? Wen, tinawagag ni Pipita. Tinamag ko, no din karga na itipakay sa chocolate, noodles, kape, asukar, sabon, shampoo kung na dumabay. Hindi nga rin tisungbat na kinggan niya, Pipita. Kuna nang awan. Iso na panagnagak. Saan ka nagilambang? Sarap ba ya? Nasaya at dumamatigan. Ngawan mo't lang inlumang ko. Saan ka na tama pakawan ka mo to? Aniya? Amam ka mo to ha? Kasi naitudok apuri si ti barukong ko. Ti panagat atap mo kanyak. Magamkit din nga dan lumang ko. Wow ka talaga. Kita man dito kinagwapo ka. Kita di. Pagkatapan na kidin. Iswala din itot ka mo to ha. Saan ka mapakawan? Diyak kabutang ti katugangan niyo, ma'am. Iso nga uray, agkita kami. Iti nagsasapalan ti dalan. Sanak amang liklik, wenno kumatras. Nasaysaya at aliklikam laangan ni Mami nung makitang nagsabat kayo, Pipita. Saan, ma'am? Awan mo't baso ko, iti katugangan niyo. Wan angam, kasanom no, dangran na ka. Tidak pa kadanagan, ma'am. Kabaila ka sa laknibang tibagay kadagit ti tao nga agpanggap kanyak iti dakes. Wan angam, nagkutong ka. Idinto ang naglukmag ni Mami. Amangan no, maminsan la agabon na kagat natulit kan, Pipita. Ma'am, uray na kutungak. Napigsak ak. Kan, daytoy mo ti maibagak kada kayaw. Uray, tadyak tututupan ti inayaw. Amok ti agpakumbaba, ma'am. Kat ti maibagak. Abakan ti nasirib, tinapigsa. Nga uray awan ken kwa na ti puwersa. Aniya? Wan, ma'am. So, adidak pa kadanagan. Nga uray agkurus ti dalan may iti katugangan niyaw. Nakaumay ka mabanan. Adyat masapul baw. Imayak, takasla, jak may ipasnak dagiti trabaho kiti opisina, Mami. Ito niya gapo. Gapo iti Ricky, iti nagbabautam tayo. Ay sana siya ti kasarita may papaniti day taba nagpernan. Asino nga rin tirong mga kasarita? Dalurin ka ni Pipita. Tapay mat nga isuda ti kasarita, Mami. Gapo ta aging gaadidag pagkawan kanyak. Kat saan kunto nga ipaay ti pamakawan ko kadakwada. Kat agnanayon tumalata nga adarike iti nagbabaitan tayo. Mami, da kayo ti rumbang adumawat iti pamakawan kada Pipita ken Lorraine. Tada kayo kat nga ron tinakabasol kadakwada. Ay, awan basol ko kadakwada. Isu da ti rumbang agpakumbaba kanyak perdan. Isu nga ibagamtaw. Ngaw ba'y dalangan nagpakawan. Ita, tawan pa'y tinabirukak amang kukulam. Ngay, apay agbirbirok kayo iti mang kukulam, Mami. Pakulam ko ida. Diyak mauray ida nga umay agpakawan kanyak perdan. Ay, pakulam ko ida kunak tumay. Wan, isu akasaritam tulangan ida. Tamagan no, agbalinda abakas. Nagloko na po, Paoy.
Malaman nga maging gaita kat timot la sa mga perang. Napayak mawagan ti cellphone ha. Sa dino nga tan tinaturturong na. Kalpasan na napartag. Bakit na siya dito yung kat? Ay, nimit kayong Pipita. Hello, Pipita. Hello, Kamutaw! Kamusta kayo kat Popoy? Dinanon ko iti tiyanggi ni Beatrice. Oh, payatan, ayos kayo? Saan ba'y? Anak, kahit masawan. Saan nyo ba'y ang naurnaw stirim swa gusot yaw kat Popoy? Saan ba'y? Inakanumot mapakawan. Gapiti panagatap ko yung kuwan ha. Nga din limang na kadagiti. Impauit mo kada kami. Si kantumot nga men, Kamutaw. Kuma, sinigod mo iden nga imawag kanyak. Hindi na amuam, anaawat yung di package. Tapno saan kumatin maog di susik yung kan di Popoy. Amin na kabidot ko rita. Nga madawat bidot na. Apaya naging nanakaman ang lukat iti pakis. Kunak manin katsan na mo tanagan. Inuray na kuma. Awan mo't kiti Biddaw ta talaga tinaramit ni Pupaw. Talaga bidot. Okay. Sa dinungarod di ayan ni Pupoy itan. No at tatita, iti mo man kasal punukan ko na at kasaritak man. Aba nun, naging inom man na, hindi tinapanan na, Kamuto. Saan mo tang? Awan mo tang ni Jai. Tas sinublik. Ala, sa dinungarodan nga, hindi tinurong na. Iyan mo pa yan. Imot may baga ni Beatrice. Agraman ka ni Macario nga mana. Sanda ka na nasipsiputan. Sa dino tinagturungon na kan pimanaw iti tiyanggi. Ala, sa ludsudong akadagiti kaaro, batayo dita. Kada makariyaw. Amang ano? Ay, amang ano, aday di ayan da James. Ano, saan? Iti ayan ni Punso. Ano sitaw? Awani Jai. Ay napaw, inunor ko ti karoba ni Macario. Tamangan ko nak. No napan nakiturog ijay. Gapo iti pan nakabartek nang mawan ba? La, nagturturungan na nga ruday. Ay, pero Kamuto. Amang ano, at damot da ka sa napasamak iti kayumtan. Naroon. Pagsaludsuta kami na babalay dito. Makamutitan, mataw, inawan. Ibagak nga ta iti asawa, tinaibagak kanyak idi ni mami. Anam na ibagak. Amangan ad gumayabgab tigura ti asawa kini mami. Fernan. Apay adi ka makatan na. Kasla ka di makaanak apo sa apag na. Anya ka di ti pampanunutan. Awan hani. Ada ka di problema iti opisina yo apag papaayam? Awan? Apay nga rod akas la maburburiburan ka. Anya akwa. Lawlawagam man ti agsao. Kwakong kulang kiting. Hoy, Fernan. Kasarsarita ka. Apay nga kita anak. Anda ka di manin pimintasa? Adda nga rod. Kat? Anya nga rod? Ni mami, kayat na nga inkay agpakawan kini Pipita. Anya? Da kami, imapan agpakawan kan kuana? Idinto ta iso tinakabasol kada kami kini Pipita. Inkay latan atap no awan riri. Ay, saan amabaling? Kada kami timapan agpakawan. Rumbang nga iso ti agpakawan kada kami. Ta isot nakabasol. Inkay latan. Kan may sa adda pangtana no di kay mapan agpakawan ken kuana. Anya? Anya ti pangtana? Agbirok kano iti mangkukulam ket pakulam na kayo. Anya? Wen, isu nga kailangan nagpakawan ken ni Pipita, honey. Ay, saan kam amabutang Fernan? Ay, no adala marik nami asabali kini Pipita. Ay, ni mamin ti pabasulan mi. Anya? Wan, amumin ti pabasulan mi na agbudo-budo kami kini Pipita. Ay, ibag ta na ibagam ti pangtanimamin kada kami. Ay, nabanlo ka ng biro kini Popoy. Kas de sangkulata na birokan, agraman aniniwan na ako ma. Ato, turong na nga tanong nagpaiso.
Ay, sa siguro na ito. Hello? Hello? Apa yan di ka sumangbat? Sino na ito? Si kakadin ni Popoy? Hello? Hello? Hidup nanti cellphone na. Sino taday diyang imawa? Anja, ma'am? Pakulam na tayo ni madam. No saan tayo ang mapanagpakawan ken kuana? Kasta ti ko na ti asawa, Pipita. Saan mo tada tayo tinakabasaw, ma'am? Iso mo ti adatra, so nakadata. Isungaron ako nakiti asawa, nga ti ina na ti umay agpakawan kadata. Ay, ma'am. Panag ko na. Di na kayat nga ibaba ti pride na. Panag ko na. Saan tayo ang mauray nga iso ti agpakawan kada tayo? Lalo maning kanya, adak kaya ti mapan agpakawan kan kwa na, Pipita. Nga uray nung katuganga. Ay, uray siyak mo't, ma'am. Kasanaw ang mapan tayo agpakawan iti katugangan yaw. Katawan mo't ti basol tayo ken kwa na. Wen ang kasanong marodan no makabirok iti mangkukula. Kat ipaypayso na ti pangtana apakulam na ta. Ay, ma'am. Ikararag tayo. Asaan ko ma at tumalab ti kulam kada tayo. Ay, dakil ti maramitan ti karara. Mamat pati kayo mo ti dayta, ma'am. Sa bagay, ang ti makadakas, kat jakmat amuunay tagkararag. Basta kararag tayo, ma'am. No, adalat ta sa laknib tayo, iti anyaman adakis agagam kada tayo. Ti katugangan yaw. Una yan, naggatal na ititakyan ko. Naggatal po. Una yan, abudo. Naggatal. Abay, kudkud ka, kudkud. Naggatal na ititakyan ko, ani. Ay, po, una yan, naggatal na. Nay. Lumablabagan dagiti kinudkud mo. Naggatal nga, min. Ay, ang mga no nakabiro kan ni mami iti manggagamod. Katimpay-pay sunan dahil di pangtana, apagamod na kayo kan Pipita. Gayam anya. Ay, saan ang mabalinda ito eh? Inak ije balay da mami. Kasaritak itinalapat. Sige, titangan. Nay, mapanagpeso di ba rin mamin? Saan ang mabalin ang mapan makiapat yung asawa ka? Lorraine! Aksubli ka! Lorraine! Hey! Abay saan? Saan yun ito pa na, diba? Iti balay da mami. Suruto man Pipita. Ha? Ay, apa yung sarutag saan? Mas mapan naggubatin ni mami. Anya? Ala, abay ang mapan makiapay dyan, sir. Agkagatal ngamin. Kat na ibagak nga ang mga noimpay-pay ni mami dahil di pangtana ka na kayo. Anya? Ay, delikado nga rin lugas ta, sir. Surutan nyo na, madam. Si kanti mapan Pipita. Ay, nasaysaya at nuda kayo timapan, sir. Taag-reperi kayo dyan. Hindi kayo, sir. Talaga nakagura ko ni Popoy. Awan matlat ta diti garden nga ayuyang ni adwa. Nakada yung mata. Iman ang Pipita dito mo Hello, Pipita? Hello, kamuto. O, anya? Nabiro kang ka din ni Pumpoy. Saan ba? Nakada yun sa? Sa ti problema kita. Ala, di kagsarte nga mang biro kin kwa na kamuto. Ang mga lumapanunod na nagpakamatay, sige na. Ha? Ay susapo. Saan kumamot Ayad, adayo mapo. The problema ang kamuto. Damot ka na dito yung balay na pagpapayan. Nay, anyamot ti problema am dita? Ay na, napanrim maot ti amok a babae iti katugangan na. Anya? Tapay. Ay, at tapon na. Ngayon paypayso ni madam ti mangpakulam kan kwa na. Kapo iti panagkagatal ka na utoy amok a babae. Ti katugangan na ti kahit maasawan. Why?
Yan. Ayunay daytan. Atapon ngamin ti amok a babae. Na impagamod ti katugangan na. Kasta Adi mo, sikapay ti may siya, idi ako na napakulam na, no pagamod na. No di kay mapanagpakawan kin kwa na adwa kin ni madam mo. Why, kasta ti kunana. Ngukot, anya nga ro di marikrik nam ita iti bagay. Awan nun. Nasaranta ak na kaasi ti Diyos. Kan, awan mo't mariknak ka nagatan. San mo't nga ro nga ramid ti katugangan ti madam mo ati. Ibagbagam, apanang pakulam na iti madam mo. Awan na. Agkagatil nga raw ti amok a babae. Amangan no agalergi lang. Iso nga gagatal. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya ti bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Pinagamod daklakit di mami. Iso nga gagatulak. Ay, jak pa'y nakabiro kiti bang kukulam. Iso adi nagpabasulan, Loren. Kun kunayo lang dayta. Tapno saan ko nga idiso or tipungtot ko kada kayo. Angam, inutan da kun apat patayin amanugang niyo. Ay, sana pud no dayta. Daakas kayo akatugangan. Salot ka? Lukasanot kinadakas ko iti panagkitam. Ay kanadakdakas pa'y ati panagkitakin ka manugang kao. Ay, no saan kailang akatugangan? Amangan no kinabal kayon. Ay, pumanaw kan, Loren. Tama nga nagsip nga ti panagkita kat. Ay, jak ka muna niya ti aramidat kan ka. Panaw! Rain! Ay! Umaykan! Agalitan nga ni. Nasayatay may kapernan. Yawid mo ta asawam. Tama nga numapalag Ibagayon to itinagpagamutan yung kanyak apagimbagan naktaw. Ay, mabangkay ti doktor. Taisot magagaskan ka. Kasaan nga aramid di mangkukulam na ida pa nagagatilmaw. Salbag ka. Kontrabida kay unay itibiyag ko. Uri na kayo mata. Kontrabida kayo kinipipita itibiyag ka. Iso na pudot latta ti ulok ka na kayo adwa. Ani, saan ka na makisipang? May kagat din. Agalitan! Agway ka, di nagguyutan parna. Ano kayan? San ko latta na birokan ni Pupoy. So ngayon man nagsukat. Tinak man lang nga nagpa-blatter. Nagpatulong ako nung nagiti polis. Baga ka mapupukaw ti gayim ko. Darasit pa ti magna. Nakalukat ti rito ti palay ko. Dan samot lang. Nananakaw na nakastra. Nay. Dan sa kalkalong aso. Salaki! Hey! Salaki! Sanak nga aso. Takmo Popoy. Nay. Popoy. Nagapam. Apay ngita ka lang si Mang Park. Awan ti panawan ko king ka makisarita. Itakan. Agora ka pa panam. Isi ka kadigay mawag kanya kasana si Mang Bat. Sana siya. Nilipag na petri ka. Paparan naman ka tan. Si Mang Put kadilang tap nagkalong. Sagsublimanan itinaggapan na. Ayop ka, Fernan. Apay asak ti ginuyod-guyod mo. Kumakit jay biangot nga inam ti ginuyod-guyod mo. Saan kat di asyak? Jak kayat nga agriri kayo kin ni Mami. Iso nga niya dayo ka kankwana. Ay ayunang mo. Tidakas nga aramid ni Mami. Jak ay ayunan ni Mami. Ngamket di, jak kayat arumabati sa anyo ang nagkinawatan na dua. Iso pinilit kang iniawid. Ay, agsubli At baliwak ti makilinawag kini Mami. Saan kan ngagsubli? Kanaguray ka man. Awan ka diti madlaw mo kadagiti kun ko na mga gagatalitay? Saan mat unay ang analabaga dagito'y takyag ko? Saan unay ang nagatal? Siguro akad adala ang nadalapos mo. Iso anabuduan ka. Tiket ko na. Mabalin nga inawagan ni Mami ti manggagamod. Katiso, napasardeng na ti gagatal ko. Anya? Lakaman tumot ni Mami ti impalakam na kanya. Anya ti kayat mo sawin? Ay, bumiro kak tumot ti manggagamod.
Kat pabalis kun to, tinaramid na kanya. Ay sus saan Lorraine? Ad-adala nga agsina ti dalan nyo adwakin ni mami. Iti kastangar aramidem. Isungag panunot ko ana imbag. Pipita, nalutom ka din dyan kung nakameryendaan tayo? Ay, uwan gayam. Ala, malipatak sir. Paglut-lutundak gayam iti Miki itay. Sa balin samot ti pampanunutom. Tapi analipatam ti imbagak. Ay, sorry sir. Damok namin iti bugyasan mo ti panunot ka. Oh, taapay. Ada ka di problema iti bugyasan na lugar yo? Anta sir. Ni Pupoy, may sa kadagiti gayam ko. Nagtalaw. Binirbirok ni kamutaw. Jakla mo nagsublay. Ay kat awagam ani kamuto. Amom na nagsublin ti gayam yo. Jak nga rod maawagan itay sir. Arantak nga rod ti umawag tumanan inton madamdama. Ay, tikat kaado at umaod a problema ti tao. Kas ka ni madam mo, problema kita. Ha? Apay nga iso ti problemaon nyo sir? Kuman ni mami yaw ti problemaon nyo. Ta iso ti saan anasaya at ti ugali na. Ore ti asawak, saan mo tin anasaya at ti ugali na pipita? Ha? Pagkunaan nyo sir? Gaputa kayat nakanumat abalsin ni mami iti day di pa naggagatel na. Anya? Anya ngay pamalas ti aramidin ko man ni ma'am, sir. Bumirok kanumat iti manggagamod, tapagamod na kanumat ti ina. Anya? Ako na nga, saan samot aga po iti gamod, iti panaggagatil ni ma'am, sir. Kastamo ti pamatik, hanggang ti pamati ni Loren, talaga akas jay. Ay, na yan. Ket ko na ti asawak, kimat kanulaang ti saan amabalos pipita. Ala, sir. Masapol abag-pagaan niyaw ni ma'am. Saan anasaya ati kung kunana bumalas? Ta amangan no day tanto ti pakaisagmakan na. Unak tupay, adito'y garden ti maya, mitirimwar ka balay. Saan tak man nakasasarita ka mo ito? Napay? Nasakit pa lang tinaka mo kanya? Wen, aging gayta. Saan pa naswat menon na ikat ti puris iti barukong ko? Iso nga rin na sinapol kan inasitgan ka. Sak lang ti mangswat, win mangikat iti pulis ngayon palay ko iti barukong mo. Kamuto, nagbalingkan a kontrabida iti biyat ko. Panya? Ngam ti pagsayaatan na. Amin a kontrabida. Kadinan to pulos maabak ti bida. Ha? Talaga? Wen, siya kontibida kamuto. Kat sikamatan ti kontrabida. Ma'am, nakarupot kayo, mat? Papanan niyo? Inak mo't bumirok iti manggagamod, pipita. Kat pabalas ko, ti katugak iti inaramid na kanyak iti apa naggagatal ko. Ala, ma'am. Saan anasaya at ti agibalas? Numuna katugangan niyo day chay. Ay, saan nakman abagbaga at pipita? Ang kakit din nagsukat. Takadwaan nakman amapan bumirok iti manggagamot. Anya? Ala, iguyog dakpay, ma'am. Wen, tapno at dalat ka sa sarita. Sige, agtignay kan. Sige, kuyugan kayo, ma'am. Ay, adan tuman dagasan tayo pailaan nga papanan, ma'am. Kayat mo asawan. Umun-unata amapan iti kunam adagasenta ngam iti pangikuyugak keng ka papananta. Hey, huwag, ma'am. Uray ta, apagbiit tayong tumulaan gijay. Sige, ingka nga rudan at sukat. Ay, huwag, ma'am. Ay, aguray kagayam. So deno ka diti kung kunam adagasenta. Ay, jak pa'y maibaga, ma'am. Amaw, masabsaban to ti gura ken dagensen ti barukong yaw. Iti kun kunak apag dagasan tayaw. Oh, ma'am. Nanggagyo ti sermon itay. Umay kan pipita. Rumwartan dito'y simbaan. Anya? Madamdama, ma'am. Palpasan tayo pa iti misa. Ay, no di ka pa'y rumwar. Talawang karatan. Ditakan pipita. Nene. Rimwaron ni ma'am.
Urotak mo tayo. Itay pa'y lang hagsang-sangot a Fernan. Di mo lang maibagan ti gagaram. Mami, agkapya kay kuman iti asawak. Nagkapya kamin tulang no isutungo ng agpakawan kanyak. Saan nyo nga rod ang mauray nga agpakawan kada kayo? Tada kayo ti addaan iti babak kan kuana. Angam talaga ka di. Asaan nga aramid ti manggagamod ti panaggagatri na idi? Saan? Tawan mo tinabiro ka magkukulam. No kasta, da kayo nga rod ti delikado. Tapay? Gaputasim mublat mati asawak amang birok iti manggagamod. Kaya't nakay kano abarsen. Kati pamati na, pinagamod yo. Adya! Ay, ti salbag na nga asawa mo. Aggagatulak lang, iso ti pabasulay. Dahil iti pagdaksan na. Di kayo tungod kami agkinaawatan na iti asawak. Ay, di asawam ti bagbagam. Saan ki di asyak nga idam? Suwagawid ka kidin. Takasarikam to, dinalaing nga asawam. Ma'am, apa yan nagsubli tayo mo tayo ni tinaggapan tayo? Saan tapay nga agawid, Pipita? Wala nga. Tidala na sinurot tayo. Dalan mo nga agawid ay. Inta ije balay da mami. Anya? Ingkay manan rautin ti katugangan yaw, ma'am. Apay, ma'am. Di kay kadidim nga iti sirmon ti padi itay. Saan ko arauten, wino mapan kaapa ti katugangak, Pipita? Anya nga rod, man? Iti panakimisa ta. Kat kasla nasagid to'y pusok kadagiti nangag ko a sermon ti padi. Anya? Simarot iti pusok dagiti nangag ko itay a sermon, Pipita. Apaw! Ay, ma'am, anya apasat ti sermon ngay. Ti kang runaan anak kasagid iti puso yaw. Jay ko na apakawanem ti nakabasulkan ka. Tapno, pakawanan na ka mat ti Diyos. Kan ayatem ti kabsat mo, akas mat iti panagayat mo iti bagim. Uwan, ma'am. Kan jay kunana, adi ka agibalas. Tapno saan nga idiso or ti Diyos ti pungtot na. Apaw! Alayaw, ma'am. Anya nga rod ita ti plano yaw, ma'am. Kaya't kunti makikapya iti katugangak, Pipita. Akay so, ma'am. Uwan, Pipita. Eso nga mapantay di balay da mami. Ta makikapya akong. Upoy. Naday sagot ko king ka. Sapay la ko ma. Taday ito yung timang sub-sub iti guram kanyak. Anya ti sagot mo kamuto. Sige, iparang mo nanyaman dito nga intal likod mo iti imam. Tabarang maalay-ayan ng tigurak ka. Dagito'y agkakapusaksak kasabsabaw. Iso ti isagot ko king ka. Kas is offering ko. Kinagbasulak king ka. Wow! Salute ka kamuto! Bakla kaya Taapay akas ta si saong. Ay sus! Sagutan nakig din ti sabsabong. Idin to ta agpada ta alalaki, ha? Isagot ko nga rod king ka dagito'y asabong. Tabarang masabsabanan ti guram kanyak kunakmat. Ay, saan ada kita asab-sabong ti makasabsab ti pungtot ko kandukso ko king kakamuto. Kanya nga rod. Arak kan pulutan. Iso ti kayat ko. Ta aginun taman. Anya. Ay nga, saan nga ta kahit naklang pagbabarte kan? Iso nga arak kan pulutan ti kayat mo. Ay sus, dayta ka manan ako na akon. Nalaing ka nga agata, ti sana na saya. Ay, bayabon. Hindi mo kaya timbagak, amang sub-sub tiguraking ka. Uri, aging ginura talatan Ay, saan man? Sige, inak gumatang iti arakan pulutan. Tagsangot ang aron nga aginom, kas agayam. Apay nakaumay kayo at duwa dito balay. Lorraine, Pipita. Window umay kayo makiapa. Ay, saan, Madam Marain? Ay nagarod ti gagaro yung ay. Sige ibagayon kat na yada papanak.
Ma'am Lorraine, ibaga yun. Si Kante mangibaga, Pipita. Ma'am, may mayat mutlaang no da kayo ti mangibaga. Ang kayang pinato doon. No di yung maibaga, ay kat pumanaw kay latan. Wala daw ako ni ti papanak. Hindi na kayon. Kumara na, madam. Sige na, ibaga nung namin ti gagara yun. Mami! Sorry! Ay, di ko nam. Uli ka man niya imbagam, Lorraine. Kunak, sorry, Mami. Madam, kayat ni ma'am ti makikapya kada kayo. Ha? Agpaiso? Uwan, Mami. Pakawanan na kadagay ti saan anasaya at ngayon pakpakitak kada kayo. Akas manugang yun. Ay. Tagay si kamo lang ti mo na ating bawat iti pamakawan, Lorraine. Pakawanan ka nga awan surok kan kurang na. Agyaman ak, Mami. Kat gaputa pinakawanda nga awan surok kan kurang na. Ay kat welcome kayo manan injay balay. Ay, agyaman ak. Ay, kat si ka, Pipita. Di ka ka di agsuri mo't kanya. Ay, madam, sorry, no, adaman nakasairan iditirik na yung kanyak. Ay, kastabanti ko na kada kayo. Gaputa na uray ko matlaang ti panagsuryo. Ay, agkakapiyata yun. Apaw! Nagsayaatan, madam! Selebrasyon nga rin dito yan! Ay, kawuna! Day talaga, yam. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya ti bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, tapnog tultuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Opo, na yun. Katapol tabaso, awan imbati mon. Ay, di mo unay. Pinartakam mo tintimino. Kita, nakalablaba ka taro pa mo. Ay, kamu to. Saan nakalapdan? Tani, mawawa kiti anak. Tiladakas na napagbabartakan nakto. Kiti na mabartak tayo tao. Ne, kanyati ko niyam kamu to. Ha? Ay, awan naman. Ulit man. Awan. Tak nawatan jay intanamitin mo. Ay, kwak, magsapay la kumata, masubsubanan ti guram, ken luksaw mo kanya. Iti inom mo, iti ginatang ko nga arak, ken pulutan. Ha? Oo na kamu to. Nasubsubanan akas na apoy tiguraking ka. Sinubsubanan to'y inaman tangarak. Agyaman na ka po po, uray na yunak pa ya. Sat pay. Ni. Ay, amo na ay. Gusto na. Ay, iyapo ka. Oh. Ay, naguray ka. Oh. Sa iparik na king ka nga awanin, tiguraking ka. Inarakot na po din. Nukayat. Tunggun ka pa ya. Ay, saan na nasakan. Diyak kahit pangasay man. Kanibatan ako na. Ang mga nod na makakita ka na ta. Pag-arupan na pa yung da relasyon ta. Pang-aasim rok atan ako. Please. Alan. Mamati kan. Napakawan kan kamu to, ha? Uy, mamati ako. Isong ibatan ako na partakam. Ang mga no adda makakita ka na ta. Kit ibagada pa'y amay sa ti babae ka na ta. Addan ka pipita kan ti asawak. Nakabirok da nga ta iti manggagangkot. Ay sapay kung matasaan. Diyak kayat nga gagatulmot ni Mami. Fernan, Igo.
Ningot mami di mo na adim sa agitilugan. Oh, apay anak kadakdakkel tamulagat mo nakakita kada kami kini Mami, Fernan. Apay hani, anya ti kahit asawon da ito'y. Apay anak kapag kukuyog kayo matin kada mami. Siya kung timang sumbat iti dayta sa ludsud yaw, sir. Maborbor siya anak pipita. Iso adimon baybayagan asong batan ti saludsod ko. Kastoy nay, sir. Mapan ko maagbirok ni ma'am. Iti mangkukulam. Tapno makabalas ka na ni mami yaw. Kat pinilit ko adim sa ag kami iti simbaan, sir. Oh, kat. Anya tinapasamak. Siya akong timang sungbat, Pipita. Sige, madam. Anya tinapasamak. Taapay anak kapag kukuyog kayo matin kada mami. Ani, ma. Iti pan nakangag ko ti homily wenno sermon ti padi. Ket kasla na sagit ti pusok ama makawan hani. Ken mabutel nga umatan amang balis ken ni Mami. Anya? Uwan hani. So nga imbagak ken ni Pipita nga in kami iti balay da Mami. Ket dita adim mawat akon iti dispensa ken kuana. Ket kaas iti apo. Napakawanak mat ni Mami. Agraman ken ni Pipita. Ay kat, no kasta. In ka bakit da pipita. Tarambakan tayo ti kapi asim mangbay iti dayto apagtaengan. Talagang gamot ni Sir Fernanda. Agkasot. Karnit baka to'y pagatang na alutok ka na si Tatimay. Sigurado na imas lakit diti panangan me. Amin, nagkapyabot din da madam ken ma'am. Oh, nagsaya atet. Na. Cellphone ko. Ay, may kamuto tayo mamawan. Hello, kamutaw. Hello, man, Pipita. Amaw, mata na pintas ng ipadamag kuking ka. Nagkapya kami matlangan kini Popoy Timidan. Apaw! Kamutaw! Nagsaya atin ngayon no kasta. O di, awad na ro doon ti parikot ka na kayo ito kamutaw. Awanan na. So, di na kang pagtantanagan na dito pang panunutan na nagkapya kami. Ay, sus ka. Wow. Ha? Inarakot na kaya? Inarakot! Ni Popeye! Ay na. Ngayon, tsaka mo ata. Agin inom kami, di naging narakot kami. Naimbag tawad nakakita ka na kayo kamutaw. Delikado. Iso baya. Ay, sus. Tadi na ka ibaga nga. Dati babae ka na kami ano. Kanya, kumusta ka man din na? Damot na pintas nga ipadamag ko ken kakamutaw. Oh, kamay. Nangabakit iluti rin? Saan? Ngam naragsakak mo't ata. Nagkapyamot tayo da Madam Mareng ken Ma'am Lorraine nga amok. Papaw. Wine! Ay, nagsaya at da nagkatugangan sika. Dayta ha. Ribang na lang nga ginawatan na katugangan da nga ron. Tapos nagmayatan. Kad, sika nga ron dan. Nalamis ka di mo tanti ulupin ka na yabakan. Wan ka mo to. Isungarod nga imbaundak nagiti amok ang makitsenda ita. Papaw. Adak dito tsendaan. Mula na riwaway di background mo. Wine! Gasam, rambakan mi kanaw ti pa nagkapya dagiti ang katugangan. Asos. Nagsayatan na ita. Awan, nalpas kami mo na nagrambak kini Popoy. Tinggatanga kiti naman nakinpulutan na. Pau! Tala, sapay lakma. Awan to nagpaisulti rung sa agurang-guray. Di nagpagdan na gitawam. Ay, wine ka mo tao. Kitday to'y, celebraran men ti pa nagkapyada. Oh, ani. Kitaan man. Ada tao iti gate. Siya kung di mapad magilong ka titigate, Fernan. Lorraine. No saan yung am-amo, kat di yung paspasarakan iti inaladan, Mami. Ay, sanak ba nga isuro, Lorraine? Tabakay ta kaon. Yung sige, di ta kayon. Ay, una yan, jay inam Fernan. Kontrabida lata. Gagangay, tabakatan ni Mami.
Iso apasensya amnatan. Pinastruck mata ni Mami dagiti ag tuk-tuk-tuk itigit. Ni Mami! Ni Mami! Ni Mami! Ginatakan dagiti sa prakalala! Saan nyo at ang rantinak? Ipatan nyo! Wow, yumikan. Ada ginatang ko akal daw. Umaykan ta, mangilaban ta. Apo, mayat man ta pagkaldun na kamuto tan. Dapay lang hangover ko iti panaginom ta. Ha? Amok ka. Kas kala na lais agalungkong. Suara para gimatang iti kalduta. Nalay, tugaw mo ditan tambak. Ganda ito yan. Oh, kita ma, kukod tiba ka na ito. Oh. Teka, apo, nagimasan ka mo ito. Bubay. Talagang awan mo't langan goram kanya. Tawanan, best friend tamanin. Kandi mo ulitin na damagan data. Tamang ano, makagurak manin. Ha? Sige. Saan ko nga ulitin? Amom ka day. Nga uray dagiti amo ni Pipita kat nagkapyada kanon nga katugangan. Anya? Apo, nagsaya atan nyo kasta kamuto. Wen, taamom. Awan nasayat abunga tigurang-gura. Iswa mayat nakapagkapyada mo tan ken nagkapyada mo tan. Oh, ala, igupintan dagiti kaldo. Kalpasan na, inton malam, igatangan ka manin ti arak ken pulutan. Tulungan na, Cloren! Fernand! Diyan ba'y kayat ti bata? Patayin ka! Saan nagtulnog dagiti agasaway ti kayat me? Patayin ni Mami! Saan nyo ikaw Patayin me! Hindi kayo pala mapanirwar dagiti kwarta kan alas nyo! Wen! Tumat namin kang Mami! Adi mo paspas na kagiti santayo ang mga tao! Unada ba kami gumay dalang sinsos? Iso ang pinastrak ko ida! Talaga, kitlas! Kontrabida kayo na ta! Ay, sana siya ti kontrabida! Nudikat na kiti ng kaunti mo kanyak ti kontrabida! Ang anong tiyan mo pa asao? Ay, Diyos ka! Ingkasana ti paltog na! Talaga patayin ka na ti abakat! Hindi kayo pala tupal! Ani, agtitikan! Error mo ani na bata! Ika na lahas! Hindi mo ka nabada! Kaya napatayin ta ni Mami! Wala ni! Ipatanda ko man! Ipatanda ko! Madam tama! Nagkakunakot ng kulagol! Dagito yan, dagiti ka sa pulan niya. Ibatan niyo ni Mami. Mutoy! Nasawan na ito! Ha? Ay, Pipita, tulungan na! Kinuti mo na dagito yan, managdagdagas! Madam! Ay! Ala! Kitaan niyo naman ako na sa pulis! Ha? Apay! Ay, tibat ka! Tibat ka! Pipita! Ay, papatayin na ka! Papatayin na ka! Tiyak mo si Koy! Papatayin ka na! Ibas! Ay! Ibas siya! Ang kayong kaputok! Ibas na yan! Ibas kayo ngayon na! Magsupli kayo! Ma'am, ignalan dagiti pulis, pangulo da. Agyaman kami unay kan kapipita. Naglain kagayam akaratista. Basit laang mo tamok apang self-defense, ma? Pipita, no saan ka kumadimtang? Sigurado, naitaray dati kwarta, agraman alahas mi. Pasukataklat ni Mami. Noon naitaray ko madagiti managdaktakas dagiti kwarta kan alahas ta. Adyati ko dam, pasukatab ko makanyak. Apay, pagayatak ayar ti kasya na pasabak No imbagak mat kada kayo Mami, adi kay agpastrek no di yung amo. Naging lalaing kay latamot anang pastrek kadagiti nagtuktok itigit. Apay amok nga round, adakas ti panggapda Sabay siya kunada nga umayudag sinsus. Ay, basta basol yun, no, naitaray ko madagiti managdaktakas ti kwarta kan dagiti alahas may. Ma'am, madam, sumardan kayo kuman. Saan kayo nagsubang? Nalpasan ti amin. Ket saan tayon ama ibabawi dagiti nalpas apasamak. Gusto na Pipita, ti pagyamanan tayo, awan tinapatay da kada tayo.
Saan da nagbaligi anang itaray kadagiti gagarada? Kasta nga agpaisaw, ma'am, madam. Saan kayo kuman nagsubang? Itultuloy yung kuman ate pa nagkapya yung agkatugangan. Madam, nakaluto ako. Ken, nakaidasarak pa yan. Agurura yan titaraon iti lamisaan. Hintay manganan. Diyan kaya ating timangan dito pipita. Ha? Ay, abay na ay. Dito ta inlakam kayo. Agsasango tayo amin amangang rabi ita. Hawanan di ganas ko ang makipangan. Kapoy ti pa nagsasaumanan itay kanyak ti manugang ko. Talaga akong trapida lahat tayo tibiyag ko. Ay, jak maawatan nanti. Mapaspasamak ka na kayo magkatugangan. Anyamot ta. Kan, jak amaw. No asino ti bida talaga kada kayo. No kontrabida. Ay, nilurin nga among ti kontrabida. Katsya ti bida. Ay, unang no agsaod ni ma'am kat. Iso ka naman ti bida. Kata kayo ka no ti kontrabida, madam. Pipita, ayaw ba namin, tamangan tayon. Oh, madam. Nangnagyaw. Hintay ka numanganan ko nga ti anak yaw. Ay, Mami, nagkailatan ti magan. may kayo. Agawid akong. Mami. Ay, Sa anak man nga awagan iti mami. Sa anak mo ta nasaya at akatugangan. Kayon, kasi mabaho Ay, na sus. taon. Mami, madilat na tilangin-langin yung adwa nga katugangan ah. Madam, panagkitakit. Ay, madam. Da kayo titulbag. Tapno, agkinlaawatan kayo nga katugangan. Isungarod nga imasidigak kang kamami. Kayat ko ti agpa-dispensar ka dagiti na ibatak itay asarita kada kayo. Sakit tinakam ko kin kalorin. Gapoy ti panang papalaw mo unay kanya kiti napasabak. Sorry, mami. Nagbalinak manan ang kontrabida kada kayo. Madam, agkid-kid daw ni ti dispenser kada kayo ti manugang yaw. Pakawanin niyo kuman. Mamakawan tupay ti Diyos. Anyan tulaan kada tayo aparswana, madam. Ay, dagasat kalorin. Tada ni Pipita amang idaldalan iti panagkapyata. Huwag. Tao tayo laeng. Amin tayo kat agbito. Hagat. Gapoy ka tayo tap. Pakawanan ka. Kad. Pakawanan nakmat. Nonyaman tinagbito tak. Nagnangro na iti. Panagbalin ko mat akong rabida iti biyag mo. Uwan, mami. Ayos! Kamaudyanan na. Ayos kayo malay ngagkatugangan. Matuloy mo't lang nga ti nakatanggaya ha pan nakarambak ti panagkapyayo adwa. Kahit anya ngay. Hintay yung sangwin at ilauya. Ay, madam, ma'am. Kahit ayat kan kapya kuman nga agnanayon ti agtaan kada tayo. Amin. Kahit sapay la kuma. Saan na namang gagkada kayo ti balikas kontrabida lata. Anya, madam, ma'am. Bitaan dere miti nagibusan iti istorya nga netampo kita nga gundaway. Pataan naman tayo sumarado nga pan nakigasam-gasat. Tuy bida tayo ani Super Pepita. Sapay lang pumata naniliwa kayo pabayad kita ito nga drama. Tapos daw makaipaay tinaksak ken liliwa dagiti kapadasan. Tuy bida tayo. Intention mo na naman. Di mo ko manipipata, di like, and subscribe. Ken pakishare met time dahil niya video tayo. Agyaman at kata kayo amin nga nakipagdingig.